tu tapo inga le tunu ni nei foi vai ngo telefon mo lo fa fong fong mai tala tumua. O se isi tina sa tu lima yela i tala foi fast for fitua pe tala i chiste o na fa mo wina lon tulanga winga i lona to lua. E na le lua i tu ai ngo tu ango tanga te lalo fuanga President Donald Trump na o le li mo te matai. Ta longa fa te iona fa to i lalo i Nigeria ni stila i tama san kiti mo le i pore rangi lalo te pun maliwa te sanga pa fonga mai e whalau te lino ni tala. O se ise matua, sa tu lima ti eise pilio tu verutongi whaala fonga te luaile se se o na wha mamawina. Lona tūlanga wha urungari o iai mō vaianga o tupe maua mō ainga ngā rua pore working for families. O ia whaali nen, o longoi no ia fast for fitua whetala o no fo itala, poi nei. Ini vai aso o mawai atu neo se vaianga o matua sa ala tu sota i atu lele i tōni sila. E tu sai ma wha fitauri wha pēr, wow iai. Ina o le starina ala tu whanau e whana nau. Sa iairo la tu manatu, o ia wha maunga la tu te sapalea mō pepa whanau. Lea whao ngā ina ia la tu talasanga mō ia tupe maua mō ainga mani matanga alua ngā le wins. Ai sa la tu misia, ai pele sa o na tongi le pusa e whailo ai, o lo iei tu to lua e popa anga whao ngali. O se tasi o tina e to lua de whanau e lo mana e whailo le ngoa. Lai whaalia, tā talasanga mō tongi whao popo mō tau singo whanau po family boost, child care subsidy payments, tuluai o ila ua malona to lua tau whaaso seli ni moa, mai oni tangata ni sila mātiva. Mai e tā wai ere 11 mai ona tālo sanga mo ni tupe maua. Ai maua tu telefoni mai si tamai tai whainga lua ngā le matanga lua ngā o la fonga pole IRD, e loi ai. E tasi le vai aso o tu ina tu e tu o tuai aso, tā am taile la maftanga whau ngā le. Sa ia la fo ere pe whanau o le la tama, e mo mi aina se tau singa iai, ile tu atusi la vai tasi ma le whai u tasi. Ai sa le ai muso nei loa, e na tele i tongia le pusta e whai loa, o lo iai lona to loa. O le vai ngā tupe sa ma WhatsApp so son, ia i la o e tongia i le tau singa o le lata malai titi. Ina wa mai ona whatu muina le aso e tau mate sa amtai la maftanga whau ngari, ai whate i aloa i le mawanto le ono i megi longo ina iai. Ia le fast food fituafe tala wa i tala whai lo fiso la fonga, puna e ova i e tuperu tongi mo ai ngā whai ngā luenga o lo la mawaina. O lo tau mawhai le tina e te te le apili ai ua popole. O tili kilo ai ni e whao ngalan tau ngā tuper kiwi saver. E to tongi ai pe a whai, e le manuia lana whinaunga. Mai Amerika, ua whaali e President Donald Trump. O le isio ana ngā yo inga whaatino e mō mo whaia. O le sainiana se whaatunu ngā wau e toi tā ai e tua pui pui ngoi tu ai ngō tangata e ei kei. Whawhine ma whawhatama for transgender people. Ma tinea por kalame of suya inga ese tau singa tusa. Ma le tā whai umai de tōnu ar whainga malo. Ruinga. E nao le lua la mai tua ingo tangata e amana ia le malo. Ali, ma le tamaitai. Ila na launga le teimi orana whātou tonga le tai au nesa i whāri ai. E amata mai le so. O le atu mai iluma i ai inga whātino alo ia le malo o Amerika. Ile nao le lua ai tua ingo tupuango tangata e ai. Ali, ma le tamaitai. Tā i tā ua fōi o le vaso nei. O le aia wha mūtaria ina fōi ai inga whātino le tau mawhailea, e whau whawina ia wala whapau ia tangata ola, whapea mai tu ai ngō tupuanga tangata, i so se vaenga o le olanga i ai. Whaalia Trump, o le alato whātūlanga le tunu e whaavai lunga o le tusta umo tangata matūlanga te waloa. O se suinga tere o sifi ai inga whātino le malo o Amerika, ma ua laina tusai ma polo misi sa whātō sina ia Trump. O se tasio nei whātununga, o le a fola ia le whai ngā malo, ele na o le lua lamai tu ai ngā tangata soifua ele whaia iai ni whia inga. O le poli multiple sexes, la tu te amana ia, na o le tamai tai, ma le li, ta uai. O le whamari nonga o ia tupuanga e whaavai le lungo tangata sa whanana mai wala po o sperm, ai po o eggs, na i loko romasone, chromosome. O se tawa tai kiwi o lo tau whaola ni whale mai Queensland i Australia e se whalawalawe sa tutu e lea whis tangata i lona lama whale. O Destiny Otten Rakuraku e tosu whatausanga, o lo iei pese tūranga tinga ina tele whale mai o le Royal Brisbane and Women's Hospital, i le mai ai o le os whainga e pena liputia i o pengo tala ale news.com.au. Sa longo i lona tina i le lominga le Courier Mail, o lona tamalo iei se tūranga whainga tā tele. E pena tua i ai o Otten Rakuraku mai au kila ni nei. Sa whai se whea upo inga ma te tamalo i lona lama whale Dinston.
tu sa male luas fu male ono kilometer le mamau i tu South Brisbane i le tae o le stonai. O le ali e tosu lon tau sanga e pe ona whai roa i le vango tala le 7 News ia Renata Manning. Na tua ia lona sa saa o le Pilistini le tino le tama tai matutu i le afi. Le patia le Courier Mail o ainga tua oi sa va ia le tama tai ua mu ala tu tamo mo e loa e so soani iai. Wa fama tu ina le soi fu maloro ina sa mo ia na fama monga muni muni nei o ia le pipisa le fama o le televivini whooping cough. Pai lo ai le tol sala lima smale lua mata o ponga senga se o iai luas fu fatanga to fama ni ina le apia. O le fama monga le vai kai me amata ia se te marua fe maru fa e o mai la suru se fu lua o ia worry o le nei to sanga. Pa ia le mata nga wenga o mata upo tanga to fama ni le apia. O le lima i o i lato, ele i mai o na to pui pui a lato tui pui pui. Ma le to lima, ele i whaia ni tui pui pui. Ta ua whoi o le tūlanga o iei tui pui pui o lo whaia iei su spenga i nei mata o por toi li te pinei. O Paulu e piro tele iei mata o por tangata o awhia i le iwa sumale iwa pasende. Ai o le te pinei, o le sui hai komissio ni stila i Samoa, o ia fulaina le whāte se ma le tasi miliona ta la Samoa, mo se isi investmentia ni stila, Mona soi fu marolo ina sa mo le sili matau sanga. Pari e la vea Ioanni, ina te taro si o le fatu penga, wala a tele se fale lengo tau tuo, tau singa au tuo soi fu marolo ina mo mia, i sa boa. O le fatu penga o se vaenga o le poro kalame le long-term placement program, tau roi amateina le rua fema le ruspulu, i le longo lango ale matanga luenga o soi fu marolo ina, le komisio le tau tua, te whainga luenga le malo, mane matanga luenga mata opo le vai fafo, o fe fatu wa inga. Wa fa'alia le presidente o le kalesia me rotisi o fiti marotuma, o niso fai fi au mati a kono le kalesia. Wa avea matanga ta polonga i le tapaa ma le kava, i pole aba. Le potia le lominga le Fiji Sun ne vapea, o tapaina Reverend se misi duranga vou, ia ila to e tau fia le ulu, tapaa matau tau fia le tau mawhaino le aba. Fa'alia Reverend se misi, e mo mia le kalesia na tai mua ma avea mawhateinga. Ma le toi fuata ingo i la tō o tāua tele pe a whaia mana na o e whaolola le ka le tia. Mai e tāua ai le telo ni whata singa wha evangalia e whaia e po e vai ai wha whi tau ni lau tele e au fi ai sori ngā tu la whono ma le whaonga ino wha la au whaasta ina. Nā alonga. Sa stafwa i lau kiukita ta mai taini usila i lalos maliwa tu sanga stasi o au vai Nigeria. Ina na whaia ina lona lua ni tāmara sanga moripo le rolangi mo ta alonga kiukiti wha vau malo mo le tai luas fu ova i Malaysia. E lua ai sa fai ina le kiwi se talonga sa fai mana apia le timu. E pena fai titia i lalo ile nao se fulma le tonu ova i Sarawak i le astona naf. O le talonga mo mua Nigeria ma sa moa i le lato pulu sa le wha ua wino no le timu. E pena sa afia fia i le lato manu malo mo mua le whato i le loina leo ni sila. O le whaia ina ni sila se whate inga pe a fuati ai. O le sui a wai leo ato o toa tunu le leiri kirikiti e pena oko meki ai. Ona qualify mo le tamarsanga. Ia Nigeria, ta sao atu te wala tu tamarsanga, wa qualify fai tu langi. O sao fai nei ni usila ili ta elo la tu pursi, ili mai ayo le fai ina lona lua, ila na fai aina mo ya Afrika Saute. Ha e tu maulava na ausia we pito ilunga, po le super set, pe a fai la tu te fato ila lina sta mo ila la ta longa. O Samoa, ta fai ina ya Afrika Saute, ila la ta longa, ila la tu pulu. Hai ole moto Ferrani ni o Caledonia la tani malo i tamro sana kirikiti mo le tai luas over mo le ipo atu nu e wha po le Four Nations Cup T20. I le so tanga markomiki awa o le kirikiti ni o Caledonia ia maki. Pari e kirikiti ni o Caledonia o le talonga, po le tamro sanga, o whatanga ina le komiti o kirikiti wha malo po le International Cricket Committee, ICC, ma o se tamro sanga o le whatanga ina lona whatulangana ini tongi o le au fuinai. O au mea tunu o le atau vai i le tamarasanga e au pia au mai piti, Farani, Vanuatu, Samoa. O le au Farani o le apipiria mai tamai ta alo lava i le loto i fale o New Caledonia. O le kamata alo i le nei tua o le kapia le Mara Pasifika ne area 4 mai. O le iputia nelo na misia a toa o le tamarasanga supra kapilu a te maranu furulima. Pali e pulenga o le kapia 4 mai, o se tase o la tu tamasa tu maulelele o le ta alo nuak marufufa, o le mwhaine o le ta alo o no se marua. O le te mata alo sa whaesta o tonga e tue whaalele ia ele a pianga o lona turi vai sa pia a ta alo morkalapo Hawke's Bay le tamarasanga o loka pifa alo tue whale o i whai tu malo le a ni sila o le tausanga o whai. Ai o lau loka pia pita le Fijian Drua o le a ta alo ne mala au wha mautu i California e Amerika
ale Rugby FC Los Angeles il tamarasanga le Major League Rugby di Amerika. O le talong ai whai alau toka i fiti le so whareilo le Vaspou, o se vaenga o lato sau nuninga mo le tamarasanga le Supalakapi Pastika. Na whaari ai al pule au le Fijian drawer Baden Stevenson, o lato whawhiawhiaina au vema se ulua au o Supalakapi Pastika tari malo, i se au mai le tamarasanga le MLR i Amerika. O le vise silo Supalakapi Pastika i a Jack Mesley, o i whalia, o whawhiawhiaina i le tamarasanga i le Avanoa, e whawaheiso tanga malosi, o le tamarasanga i Amerika, o whaalau loa i kalaputa alo mawa e pe o le Fijian drawer i au matamata fou. O le whaasalonga mua le tamarasanga qualify mo le tamarasanga sokari o le Oceana o le awhai le tukuki, mai le sovanu e o le sufara masnufo o February. Whalia le soka le Oceana o awe tolu o le Royal Puma FC, mai Amerika Samoa, le Vaipuna SC mai Samoa, ma le tupapa Marae Renga FC o le tukuki, o le ata alo mo le tonu aso, o le awe manu malo le a qualify mo le tamarasanga ali le Oceana o le luafi ma le rima le awhai le atulamona, mai le asu toslo matia o le asu smalelu o Aprilia. O le soka au kilani, o vema Champini i le terminei. Talanau ne yaso, to opia mali e pea le tapo inga le tunu, stoi huia.